Breaking news kabisa, mwe mudukurikiye ku muyoboro wacu wa YouTube channel Radio Ishingiro Sport. Ikipe ya Tottenham Hotspur imaze kwirukana umutoza wayo Ange Postecoglou. Uyu mutoza kabisa nyuma yo kuyihesha igikombe cya UEFA Europa League itsinze ikipe ya Manchester United. Uyu mutoza bahise bamuhambiriza maze baramubwira ati ntabwo twakomezanya. Bossi w'iyi kipe ya Tottenham Hotspur bamwita Daniel Levy amaze kabisa kubitangaza, ibinyamakuru bigiye bitandukanye bamaze kuba babishyira hanze. Witwa Daniel Feliciano niwe umaze kubitangaza mu kanya gato nyuma y'iminota 16 gusa. Uyu Daniel arabitangaje avuga ko ikipe ya Tottenham Hotspur yafashe icyemezo cyo gusezerera cyangwa se cyo kwirukana Ange Postecoglou, uyu mutoza, nyuma yuko ayihesheje igikombe cya UEFA Europa League. Uyu mutoza rero birumvikana yagiye akora ibintu bitandukanye muri iyi kipe ya Tottenham Hotspur. Umutoza rwose wagiye yigaragaza, murabyibuka, kubera ko n'umutoza wagiye akora amateka agiye atandukanye, ariko n'umutoza nanone ukoza amateka yuko arangirije ikipe ya Tottenham Hotspur ku mwanya wa 17 muri English Premier League sezo ya 2024-2025. Akinnye imikino, yatsinzwe imikino 22 yose. Iyi mikino yarayitsinzwe mu mikino 38 yakinnye muri iyi sezo. Urumva ko rero ni ikisebo gikomeye cyane ku bayobozi b'ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu rero chairman Daniel Levy yafashe icyemezo cyo kwirukana uyu munya Australia. Aramubwira ati ni ukuri rwose ndakubwiye ngo hano mu majyaruguru ya Londres ntabwo tukikwifuza nk'umutoza wacu wa Tottenham. Amazina rero ni menshi ari kugenda avugwa yo kuba baza gusimbuza uyu umutoza kabisa, kubera ko umutoza bavuze ko batamuha andi mahirwe yo gukomeza gutoza ikipe ya Tottenham Hotspur ikinira kuri Tottenham Hotspur Stadium. Abaza ati rwose ugomba kutuvira mu ikipe ukareba handi werekeza. Hanyuma Levy Korowiri ari cyangwa se Daniel Levy ari kureba abatoza bagiye batandukanye baza gusimbura uyu Ange Postecoglou. Uwa mbere ni umutoza wa Bournemouth bamwita Andoni Iraola. Uyu mutoza kabisa wafashe ikipe ya Bournemouth kabisa no kwitwara neza muri sezo ishize. Uyu mutoza niwe ishobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur kabisa, kugira ngo aze kuba yareba uburyo bigenza no kuba yaza kongera kugarura ku izina ikipe ya Tottenham Hotspur. Suwo wenyine, kubera ko hari kuvugwa n'uwitwa Marco Silva. Uyu mutoza nawe kabisa byagiye bivugwa ko ashobora kuza agafata iyi sezo ya 2025-2026 akaza kuba atoza iyi kipe, kubera ko rwose bigaragara nkaho uyu mutoza utoza ikipe ya Fulham ashobora kutazakomezanya nayo iyi sezo itaha, ariko nawe kabisa barimo baramwifuza kugira ngo aze gutoza ikipe ya Tottenham Hotspur. Ntabwo ari abo gusa, kubera ko bari kwifuza n'umutoza w'ikipe ya Brentford bari kwifuza n'umutoza w'ikipe ya Brentford, na wundi ni Thomas Frank. Uyu nawe ikipe ya Tottenham Hotspur Daniel Levy ari kumwifuza cyane kugira ngo aze bubakane imishinga mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu mutoza rero nawe ibye bikaba bikomeje kugenda bivuga ko uyu mudanishi cyangwa se uyu munya Denmark bashobora kumuhereza miliyoni 9 z'amayero nka release clause ye mu ikipe ya Brentford, akaba yaza gutoza ikipe ya Tottenham Hotspur kabisa. Urumva ko Daniel Levy ari kugenda areba abatoza bagiye batandukanye kugira ngo baganire kuwaza gusimbura Ange Postecoglou. Uyu mutoza rero Ange Postecoglou mu mibare irimo anoko yakinnye match 101 mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Kubona amanota impuzandengo ni inota 1.54, no kuvuga ko amanota afite mu manota yagiye abona ari mu ikipe ya Tottenham ni amanota 51.5 kwijana. Hanyuma yagerageje gutsinda ibitego ni rimwe, ni kumuza ndengo ya 1.79. Hanyuma kuvuga ngo uburyo yagiye nawe yinjizwa cyangwa se ibyo yagiye akora, ibyo bagiye
bamutsinda ntabwo yatsinzwe cyane, ariko nanone kugenda ari mu buryo bukomeye cyane. Ni umutoza burya watakaga ni 2.62, hanyuma clean sheet ari mu ikipe ya Tottenham Hotspur yakoze ari gutoza ni 22 ku mpuzandengo ni 21.8%. hanyuma ni umutoza wakinaga 4-3-3, urumva ko yabaga bishaka ariko kubibona akabibona, ariko nawe bakabimutsinda. hanyuma yakoresheje abakinnyi bagera kuri 45 muri sezo yaramaze. hanyuma average position mu mikino yose yatoje muri Tottenham iri kuri 56.6%. hanyuma yatwaye igikombe kimwe ari muri iyi kipe ni UEFA Europa League. uyu mutoza rero urumvikana ko mu gutsinda ari ku mpuzandengo ya 47%. hanyuma mu kunganya ari kuri 15%. hanyuma mu gutakaza ari kuri 39%. urumva ko rwose hari ibintu bigiye abitandukanye. hanyuma umutoza w'ikipe ya Olympique Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa na wundi ni Roberto De Zerbi. uyu nawe akaba ari umutoza kabisa uri kuvuga ko yaguma mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko nawe amakipe ari kugenda mwifuza cyane bigiye bitandukanye, ariko nanone aravuga ati ndacyafite amasezerano nawe. biravugwa ko ikipe iri kumushaka, mwarabibonye ko n'ikipe ya Internazionale Milano nayo yaramwifuje, ariko nibyaza gukunda. yaramwifuzaga cyane ubwo Simeone Inzaghi yerekezaga mu ikipe ya Al Hilal. hanyuma n'abandi batoza bagiye batandukanye bari kwifuzwa cyane ku isoko ry'igura n'igurisha kabisa rwose. ubwo rero wenda uyu mutoza Ange Postecoglou nk'ijambo yavuze rikomeye cyane atwara igikombe cya UEFA Europa League, yaratangaje aravuga ati njyewe sezo yanjye rwose ya kabiri ntabwo ari nziza, ariko burya iya gatatu mba ryana ati mba meze neza. abatoza barasetsa kwera ati mba meze neza cyane. ati rero ifite icyizere ko nzaguma mu ikipe ya Tottenham, ariko bamaze gufata umwanzuro wo kumwirukana. biravugwa ko ashobora kuba yahawe miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika kugira ngo asohoke muri iyi ikipe. nuko nguko bimeze, uhabwa amahirwe menshi yo kumusimbura namubabwiye bamwita Thomas Frank, niwe ushobora kuza kuramuswa ikipe ya Tottenham Hotspur. ni breaking news kabisa mu ma transfer. uwo nguwo yari Ange Postecoglou, hanyuma mukomeze kuryoherwa.